Veliki pozdrav Gari, dobrodošli u još jedan tutorial na ovom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati jedan zanimljiv sajt koji se zove Flibi. Znači, to je ovaj sajt, znači odmah da vam kažem o čemu se radi. Možete da zaradite na ovom sajtu, to je i cilj da vam pokažem kako da zaradite pare na ovom sajtu. Znači sajt se zove Flibi. Znači na njemu zarađujete tako što uploadujete fotografije, video snimke ili neke vaše tekstove koje pišete. Znači i oni vam plaćaju za to. Treba da skupite što više pregleda na tim vašim stvarima, što je logično, da skupite što više followera i da skupite dosta lajkova, jel tako? To je najbitnije. I zbog toga vas i oni plaćaju. Znači možete dosta da zaradite na ovom sajtu, ali mora da bude sadržaj vaš. Znači ne smijete da skidate slike sa Google-a i onda da kačite na ovaj sajt. To ne bi smjeli da radite i to pazite. Uploadujte samo vaše fotografije. Tako da eto, sad ću vam pokazati kako da se loginujete. Kada dođete na sajt, ja ću vam staviti link u deskripciji videa, idete ovdje Create Account. Znači i dobit ćete ovako polje da se logujete preko Facebooka. I kada se logujete preko Facebooka ući će vam samo na sajt, ali ja imam sad account, tako ja sam se već ulogao preko Facebooka, pa ću ići samo single in i idemo ovdje preko Facebooka i čekaj, šta je ovo sada? Aha, evo ga, ulogovalo se. I evo sad kad uđete ovako imat ćete početnu stranu ko na Facebooku i tu će izlaziti od raznih ljudi koji uploaduju slike. Tu će izlaziti te slike, vi ćete moći da ih vidite. Ako vam se neka svidi možete da skinete, možete da lajkujete ovako, možete da pogledate sliku, da komentarišete, znači i tako pomažete drugim ljudima da zarade. Sada kada uđete ovako imat ćete ovdje vaš nalog, možete da uđete na nalog. Znači tu ćete imati stvari koje treba da uradite da bi popunili nalog. Znači evo vidite, kada uđete morate da uradite neke stvari. Morate da sredite prvenstveno vaš profil, morate da stavite cover fotografiju i još neke stvari. To ćete sami vidjeti. Morate da zapratite 5 ljudi, to morate da uradite. I morate da uploadujete neki file. To ću vam posle pokazati. Prvo ću vam pokazati kako da monetizujete kanal. Znači kada uđete ovako na vašu stranu imat ćete ovdje upitnik ovaj i tu ćete kliknuti i ono će vas odvesti na ovu stranicu. Znači ja sam ovdje već podneo zahtjev za monetizaciju, još mi nisu odobrili, ali tek sam danas podneo, tako da će mi vjerojatno danas u skorije vreme i stići da mogu da ga monetizujem. Eto, to je znači to. Kada kliknete na ovo da ga monetizujete, samo ćete imati da popunite neke vaše lične podatke, tako da to vam je lako, tu vam ja ne trebam. Znači imat ćete ove 3 ovako linijice, tu ćete imati još da vidite neke stvari. I najbitnije kako još možete zaraditi, to su referral prijatelje, znači koje vi dovodite preko vašeg linka. Možete da kopirate ovaj link i da kačite po Facebooku vašim prijateljima da se uloguju preko vas. Sad samo da vam kažem da prijatelji koji se samo loguju preko vas i nikad više ne stave nikakvu fotografiju, znači oni neće vam platiti ništa za to, tako da nemojte da se džabe trudite da dovodite ljude ako oni neće biti aktivni na ovom sajtu. Znači sada ovaj link možete deliti bilo kome, nemam pojma kome vi to želite. Sada mi ćemo otići na naš profil da vam pokažem kako se uploaduje fotografija. To je jednostavno, vrlo lako je uploadovati fotografiju ili neki vaš file. Idete samo upload file. Znači evo, i sad tu imate da izaberete ovdje u koji ćete file da uploadujete. Ako hoćete da napravite neki novi folder, idete ovdje new folder i ovdje ćete dati ime, ovdje neku
opis foldera, ovdje tagove neke i ovdje da li će da bude privatni ili public, ja uvijek public, tako da eto. Znači ja ću sad moje slike, idem select file to upload i naći ću neke slike. Na desktop idemo i da vidimo. Znači, evo prvo mogu da vam slike, evo pokazat ću vam slike. Neke koje ja imam tu, naprimjer može, evo bilo koja. Može ova slika, znači mora da bude samo vašeg porekla, mada ovo nije mog porekla, ali eto, ja samo sad da vam pokažem. Znači ovdje upišite ime slike, na primjer šta je na slici, razumete, evo ja ću ovo da napišem, ovdje deskripciju neku, obavezno morate deskripciju, isto nešto zbrbljate, ovdje tagove neke stavite, na primjer strela. Znači šta se nalazi na slici, takve tagove stavljajte, to vam je najbolje. Ja ću isto sad neke tu glupave tagove, ovdje da obavezno da vam bude ovdje, da vam piše on i idete ovdje save. I slika vam se uploadala, tako da, eto, to je to. Sada kad kliknete na vaš profil, imat ćete tu sliku ovdje i moći ćete da delite i nju na Facebooku, da ljudi vide i da vam lajkuju i tako ćete isto prikupljati pare. Znači ja ću je sad obrisati i eto, to je to što se ukratko tiče sajta. Znači ja kada budem imao dovoljno para da mogu da podignem neke pare sa ovog sajta, ja ću snimiti još jedan klip u kom ću vam objasniti kako možete da podignete pare i eto, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao. Ovo je izuzetna prilika da zaradite pare, tako da nemojte da je propustite, već se registrujte, budite aktivni i možete ekstra low na ovom sajtu da zaradite, tako da nemojte ovo da propustite. Tako da eto, to bi bilo to, neću više da dužim. To bi bilo to od ovog klipa, vidimo se u sljedećem. Ćao!